Berarti lah ski kena rekam. Tengah tak video kami upload show. Ke ski bah ke jeng rekam ke jeng. Tengah dulu mangan. Apa kita rekam menteri smart tray bah. Lain urut mentah. Saya kira kita pak sim jeng kali dan phak video ngam bangan yo sen apa ka YouTube. Lang kumtang lang duna view pe duna subscriber kumtang. He. Tinjar kasar. Dang ila cai ero hable de chat ta. Belai siai dong dah. Apa pi kuat tray rekam menteri smart. Tak kejap nu tak kali lu ya dah. Sang video mga upload apa YouTube. Rekan-rekan news juga. Kan satu no. Belum ya bersyuk ke kamai na po itu. Oke. Banyak. Terus. Dia semua bangsa kena kamu jam di puasa. Ane ki por unta da kajar ni nama. Tapi ni unta patan pang korma da nas e batre ke rum. Ui jar ba unta. Barak fat la tu. Kam jam. Dia pi sah dia pi suya sawai dah pun dah. Hai, sini lai isu wan sawai mang wan la sini sini. Senang ke. Kebut pi apa ni siu baru wajib kini tu puan mentah. Tip, nak siu mana nama. Mentah dia kita kan bani awut kini ke video susah laite nila wayo wasat. Pekani ka news menta ka sakala fax news. Memang ila siabe tangi ki subscribers, ki views, kapan jeng mote. Ka video ka pada tangki second, tangki minute ro. Si upload. Kani bro ka de tang ka jeng ko view jeng ko subscribe. Memang go video shoot. Hai kade. Lati kena ini kan dia baru kan sedih tang ke fake news sudah kan dan jumpa dia ini. Tambah dah. Anda cara kena dah. Hai kade. Dah, mentah por kalau sudah ini. Mengenai press lu soyo nongi. Video lah ya sibuk ni. Video lu juga nanya. Subscriber ni terus. Kena kill. Yang kini nomor juga mentah interest. Terus tu. Keren kan kita main kerja.